Nasiam hasoman malas uhurta bois hita pajupah bani acara pamalas uhur bani channel YouTube Bahasa Simalungun. Paimay bogay hita hatani Tuhan martonggo mahita mangindo pambabay ni tondoy na pasing. Martonggo mahita. Ham ale Tuhan terima kasih bani panorangon ibiriham o bebenami o sahaguluhan laho manjalo hata haguluhanin markuasa mahami baga suhur nami Tuhan aseboy tarjalo tararusi hanami hatam ibagas Kristus Yesus sanami martong amen. Nasiam hasoman renungan bata sadarion ibu atumbani buku renungan wasiat namar judul Sorani nai bata marhite duniaon. Maronjolan bani pasalmen 20 siah. Canah nats nagabe pusat permenungan bata aima humbani ayat tolu. Nama katahon Sorani Jehovah do iatas ni sagalabah naibatani hamuliaon do parohkon longgur. Jehovah do iatas ni bah na bolak. Kurian na hinaholongan ni Tuhan. Indonesia ay masada bangsa nagati mandopakon bagai bencana alam. Misal ni banjir, tanah longsor, halisungsung, gempa, gunung meletus, pakon tsunami. Ito nga ni bencana alam nagati roh pagati soluk boy maidahita sonaha hagogohon ni duniaon boy parseda hita jolma. Salah satu contoh na terjadi tsunami i Aceh. Boy idahita sonaha hebat ni hagogohon ni laut ai boy parsedahon haganupan boy sakidok mata. Sonai mahagogohon ni duniaon langadong HP gogoh ni jolma. Laho mangambati atap manulag ganub na masa anggodom maro ay kubata. Longang beido hita janah galek tumang do HP hita jolma. Kurian na hinaholongan ni Tuhanta. Hal sisonon mahoma na ialami par pasalmen ay si Daud. Na menurut konteks bani pasalmen 20 siahon. Ijay patorang do bahwa masama halisungsung nabagal tumang. Jana adong sorani longgur nagogoh tumang. Irikoma roh hilap pakon udan. Daud patugahkon bahwa anggoroma sorani longgur ay sadadilo-dilo doay laho pasangapkon Tuhan. Mandilo gorani Tuhan pasangapkon Tuhanta na marjumbalang. Sorani halisungsung ay songon sorani Tuhan na manise. Alani ay doa sa patorang Daud bahwa sa sitong ni haganupan jolma maningon do marsombah hubani na ibata na pasingin. Habagalon pakon hagogoh ni na ibata bani ganup duniaon maningon do iya kuy hita jolma janah ganup jadi-jadian natin nopanin Tuhan maningon do marsombah ubani. Kurian na hinaholongan ni Tuhanta. Wedo hala Kristen bani panorangon nahulsohan halani langbe manangar sora ni Tuhan. Bagi ni horja na maningon ni dopakon hita gati mambahen pinggol ta gabe ngar-ngar manangar weni sora na manginggoti guluta gabe gati dolang itangar hita be sora ni Tuhan na tetap persahapkon hita ganupan orang. Sa sitong ni Tuhan boydo marsahap age marhite peristiwa alam na masa itong-atong ta. Alaniay do sebagai julma na tinopan ni Tuhan.
perlu tumang do roh hita marsombah jana pasangap kon Tuhan na marjumbalang an. Marhite parsahap agi pambahenanta na humbar bani harosu ni Tuhan. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih bamu Tuhan. Doma icalo hanami hatam. Tongon lewat peristiwa alam lambin boydo itandahan nami hagugohon pakon habagalon. Asipe tongon Tuhan bahat do peristiwa alam na membahen gue na marsita ronon. Tapi paturut kam mahanami Tuhan age marihite na tinopamu bahwa hamdo na markuasa bani haganupan situasi pakon panggulmit ni golunan. Asetangi mahanami Tuhan bani soramu marhite haganupan paralan ni golunan. Ibaga Yesus Kristus anami martonggo hubamu. Amen. Nasiam hasoman sonai ma renungan bata saudarion. Ulang lupa hita like, subscribe, cana bagihon hita hubani hasomanta. Ay marhite na sonai do madihut hita manukoli horja pekabaran Injil. Ria pakon YKB. Tuhan ta Yesus Kristus ma nama masu hita ganupan. Horas